اچا تارا نصیباں دا اچا تارا نصیباں دا ایک باری جے پوچھ لے سونا حال غریباں دا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی کلام بڑا سونا کلام ہے، اس تو حاضری درگاز کرنے سماعت کیجئے، ایک مرتبہ فرمائیے سبحان اللہ۔ غریبان دے یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ، 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 غریبان دے یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ۔ قسم رب دی میں نو سب پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی میں نو سب پیارا یا رسول اللہ، غریبان دے یتیمان دا سہارا یا رسول اللہ۔ بڑی حسرت میں کھڑی بڑا چاہے زیارت لائے، بڑی حسرت میں کھڑی بڑا چاہے زیارت لائے، بڑی حسرت بڑا چاہے زیارت لائے۔ ایک بار بولو ذرا سبحان اللہ، سارے ہاتھوں کے بولو ذرا سبحان اللہ۔